Thokozani emhlabeni wonke jikelele. Dr. Tembelo phansi le uletete manje Mozambique etete njengoba sihlezi sisho ke sithi uma ukhanda amagono yokudonsa sidila ngamaphakama. Ngizolanda ke la iphakama lom orange iphakama lom orange. Baningi abathe bacela ngibenzele ividiyo ngoba iphakama le-orange abalazi. Nalika iphakama isihlahla esimila phezu kwesinye isihlahla. Akekho ongazi ukuthi i-orange lithandwa abantu abaningi. Yingakho-ke emntweni zakho zokudonsa kena abantu kuphithize. Ilona phakama-ke le-orange nizibonele-ke emhlabeni wonke. Masikhuluma iphakama le-orange gogo la etete uzolanda amaphakama yokwenza amagoni. Ningasali-ke walala wasala. Ziningi-ke ney'hlahla ney'fumbatho sicwele amasaka manje laphaya. Ubezozilanda izinto zasolwandle, iy'dumo zolwandle. Nesinyuki phela baphakama abantu babe nodumo. Bhizinisi ihambe ikhule sikhathele-ke kodwa sihamba ama-hour amaningi kakhulu sisuke eGoli siza la. Siyathokoza.